Teatar Kabaret Tuzla, 19. TKT Fest, Dani akademskog teatra. Treći dan TKT Festa publika je imala priliku pogledati predstavu Medeja, rađenu po izvornom Euripidovom tekstu. Festivalskoj publici predstavili su se studenti 4. godine glume na Akademiji dramskih umjetnosti u Tuzli. Medeja je žena koja se zbog osvete mužu Jasonu odlučuje na krvnu osvetu, prvo ubivši princezu za koju Jason treba da se oženi, njenog oca kralja Kreonta, a zatim i svoja 2 sina koja ima sa Jasonom. S obzirom da je to bio i zadatak studenta na 3. godini, odlučio sam nekako da probam s njima da dođem do one suštine tragedije, a to se po meni najbolje postiže kroz samu potragu i jasno definisanje govorne radnje, odnosno jasno definisanje misli s jedne strane, s druge strane jasno definisanje likova i s treće strane ono što ja smatram vrlo bitnim u radu na antičkim tekstovima, a to je ta fizička radnja, koju vrlo često mi zanemarujemo, ali ona je prisutna. Ona i kada je minimalistička, kada je svedena, ona je vrlo prisutna i ona daje samoj predstavi određen ritualni obol. Sama Medeja i sam Jason doživljavaju transformaciju kroz činove i onda sam zapravo odlučio da ta transformacija koja je vrlo vidljiva, koja je, kako rekao, jasna, koja je čista, znači, Medeja na početku, Medeja u drugom činu, Medeja na kraju je nešto potpuno, znači to nije ista Medeja. I onda sam zapravo odlučio se na taj zadatak da imamo 3 Medeje i da imamo 3 Jasona i da se čak oni u jednom trenutku na kraju pojave svi. U ovoj predstavi sve je minimalizirano i svedeno na igru glumaca, na priču, na sami događaj i na to kako jednostavnim glumačkim sredstvima koristeći glas, govor i pokret, definišući ih u govorne i fizičke radnje, izraziti ona najdublja osjećanja i misli samih likova. Ja recimo prije 3. godine nikad nisam imala ovako jedan težak, ali istovremeno divan proces i ovoliko u toj mjeri da iznesem neke emocije koje samo iskustvena žena ima. I žena koja je mnogo toga iskusila u životu, koja je doživjela mnoge patnje koju su mnogi tlačili i ponižavali, istovremeno i podcjenjivali. To su zločini i strasti koje ona počini. Ja ne mogu reći da je opravdavam, ali kako stati iza svog lika i kad počini ono što vi privatno ne biste počinili. To je mnogo, mnogo teško, mnogo zahtjevno, ali mislim da smo mi na neki način uspjeli. Ta Jason sa početka svojih avantura i eskapada i svih svojih misija nije onaj Jason kojeg vidimo u Medeji. Ovaj Jason je neko ko se već primirio, ko je počeo da živi tim civilnim životom, da se tako izrazi. Međutim, kao što i danas u mnogim slučajevima, ratnici ne mogu da se smire, odnosno ne mogu da nađu mir u nekom civilnom životu, tako da je on sam uvijek bio gladan za moću i uvijek je htio da napreduje dalje, gradeći sebe, gradeći svoju ličnost i tu je vidio priliku da uzme Kreontovu kćer za svoju novu ženu, iako je već oženjen za Medeju, što zapravo govori o njemu da je on jedna vrlo gladna, egoistična i narcisoidna osoba koja želi samo moć, a zapravo i ne shvaća da ta moć može biti kobna za njega, što se zapravo kasnije u djelu i pokaže. Oduševljen sam jer sam kod kolega glumaca vidio jednu posebnu glumačku zrelost što je neverovatno. Dopada mi se taj koncept da 2 glavna lika podijeli na 3 dijela, što dodatno otežava glumcima posao, ali smatram da su oni to odgovorili jako dobro. Ovo je zaista interesantno iz razloga što nas vodi u neke svjetove o kojima ne razmišljamo toliko često, posebno u taj svijet žene, sa svim njenim brigama i tegobama koje kao ljudsko biće, jedno posebno ljudsko biće nosi. Ova predstava je u stvari to donijela na jedan prekrasan način. Ja sam, moram priznati, uživala, iako je bila vrlo i emotivna, ali evo pomogla mi je da prevaziđem još neke granice koje sam možda negdje imala u svojoj glavi, vjerujem mnogim ostalim. Dan danas, znači, aktuelnost Medeje kao jedne tragedije koja je svaki dan prisutna i kod nas u stvarnosti, u životima našim, samo malo drugačijem obliku.
Aktuelno je i angažirana je predstava iz toga što je to priča o ženi. Žena je u centru zbivanja, žena je u centru pažnje i to ono što je jako značajno, jedna moćna žena, jedna snažna, jedna autoritativna žena, žena koja to moć ne vuče samo iz nekakvog božanstva, iz nekakve božanske snage, nego prije svoga intelekta i svega onoga što može da određuje nju kao jednu samosvojnu ličnost, kao ličnost koja je svjesna sebe i gdje uglavnom muškarci svi se ponizno odnose prema njoj. Onaj ko je pisao ovu dramu, isto kao oni koji igraju ovu dramu, moraju da su dobro psiholozi. Moraju da su dobro psiholozi iz razloga što samo jedno dobro poznavanje psihološke strukture i psihološkog bića može da osmisli jednu takvu situaciju da se ubijaju djeca, svoja djeca, upravo da bi se zatrlo nečije sjeme. A na drugoj strani glumci moraju i scenski izvođači da su toliko psihološki dobro potkovani da znaju da približe tu misao i tu zamisao Euripida u ovoj situaciji. 4. dana festivala na sceni teatra Kabaret Tuzla biće izvedena predstava Münchhausen u izvedbi Exit teatra iz Zagreba.